Yes, twongera kuba ikaze hano kuri iyi channel ya David 15 Pro, aho tugiye kugaruka mu makuru atandukanye agenda avugwa mu binyamakuru. Muri kumwe nanjye David ufatanyije na mugenzi wanjye Kamanzi Frank. Yes, Kamanzi rero amakuru yacu turayahera hano mu gihugu cy'u Burundi, aho batangira bagira bati uzafatanwa ishashi mu Burundi azayihekenya. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'u Burundi Daniel Grace Ndabirabe umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'u Burundi Daniel Grace Ndabirabe avuga ko umuntu wese uzafatwa afite amashashi azajya yicara hasi akayahekenya kugeza yamize. Muri 2018 leta y'u Burundi yasohoye itegeko ribuza ikoreshwa ry'amashashi atobora mu gihugu, itanga amezi 18 yo kurishyira mu bikorwa no kugabanya ibikoreshwa by'ayo mashashi. Wa 22 Kamena muri 2019 Minisiteri ishinzwe kurengera ibidukikije yanzuye ko bibujijwe kwinjiza no gukoresha amashashi atobora mu Burundi, kandi uzabirengaho azahana. Kuva icyo gihe amashashi atobora aracyakoreshwa kandi ni menshi ku isoko, mu mihanda, ahiyo umuyaga uje usanga yuzuye mu kirere. Ayo mashashi yinjizwa mu Burundi hakoreshejwe amayeri ahambaye, bigizwemo uruhare na bamwe mu bategetsi bayasoromamo agatubutse. Daniel Grace Ndabirabe ubwo yari mu nteko ishinga amategeko yavuze ko nta mpamvu yo gufunga ufatanywa ayo mashashi ko akwiye kuyahekenya akayamira. Yagize ati ufatanywa amashashi 3 cyangwa 5 nta mpamvu yo kumufunga, mumuha yahekenya yose, niyuzura inda bizatuma n'abandi batinya. Uyu mutegetsi akunze gushinjwa kuvuga ibimuje mu kanwa nta gushungura. Yavuze ko kabone niyo yaba umufuka wuzuye umucuruzi uzayafatanywa azajya yahekenya cyangwa akayamira bunguri. Ati nimufata nka 3 cyangwa 5 bakazimira hanyuma bakarwara mu nda bazabwira abandi ko bikomeye. Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi aherutse gutangiza urugamba rwo gutoragura amashashi mu mujyi wa Bujumbura, ariko ntirwamaze kabiri. Abaturage bo mu Burundi bavuga ko ubundi buryo bwo gutwaramo butangiza ibidukikije buvugwa budahagije mu gihugu. Perezida Ndayishimiye hano atangaza ibingibi kabisa, bavuze yuko bagomba gushyiramo imbaraga ariko nta cyakozwe. Yes, dukomereza hano mu gihugu cya Kongo noneho, aho batubwira ko Wazalendo bakozanyijeho na AFC M23 i Bukavu. Yes, iyi nkuru rero reka tuyikomezanye na mugenzi wacu Kamanzi Frank, twumve icyo ivuga kabisa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa mbere tariki 3 Werurwe 2025 M23 yakozanyijeho n'imitwe ya Wazalendo. Yes, dukomeze rero amakuru avuga ko byabereye mu gace ka Karehe Camp TV muri komini ya Kadutu i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ukurashana kwashojwe n'imitwe ya Wazalendo bamanutse mu misozi ikikije Bukavu, aho bamaze iminsi 2 bihishe. Wazalendo yari igamije gutera ubwoba, kwica, gusahura abaturage no kwihimura kuri bamwe bavugwaho gushyigikira M23. Amakuru Museke dukesha inkuru avuga wamenye ko byamaze igihe gito kuko abarwanyi ba M23 batabaye abo ba Wazalendo biruka basubira mu misozi ikikije Bukavu. Iyi nkuru irakomeza igira ikiti Kamanzi we. AFC M23 irinze umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ntacyo iravuga kuri ibi bitero bya Wazalendo. Yes, inkuru ikomeza ivuga ko gusa kenshi amatangazo yayo akunze kuvuga amasasu aturuka ahungabanya abaturage, bivuze ko abarwanyi ba M23 bakurikiraho abo Wazalendo baturutse. Amakuru avuga ko Wazalendo iri gukora ibikorwa bya gicengezi imaze iminsi itavugwaho rumwe n'ingabo za RDC mu ntambara yo kurwanya umutwe wa M23. Barapfa ko FARDC yahunze urugamba ku buryo ubu hari intwaro za leta zigenzurwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro ibumbiye mu ihuriro rya VDP, cyangwa se yumbiye muri ihuriro ryitwa Les Volontaires pour la Défense de la Patrie.
ni mu gihe kandi kuri uyu wa gatatu Werurwe Wazalendo ifatanyije na FARDC n'ingabo z'abarundi bagabye ibitero ku banyamurenge Imagaja, Bikikiri, Kabara na Hanzi mu gace ka Bibokoboko mu karere ka Fizi. Yes, tukiri hano mu gihugu cya Kongo. Noneho Kongo yatangije ubukangurambaga bwo kurwanya u Rwanda. Bagiye noneho reka dutangire iyi nkuru turi kumwe na mugenzi wacu Kamanzi Frank. Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yatangije ubukangurambaga bwiswe Congrès Terema bugamije kurwanya u Rwanda no guhindanya isura yarwo mu ruhando mpuzamahanga. Yes, iyi nkuru ikomeza ivuga ko ubukangurambaga busobanura ngo abanyekongo muhaguruke. Bwatangijwe kuwa mbere Werurwe mu mwaka wa 2025 kuri radio na televiziyo y'igihugu RTNC. Minisitiri Suminwa yavuze ko byakozwe mu rwego rwo kunganira urugamba rwa gisirikare, diplomasi, itangazamakuru, ubukungu ndetse n'ubucamanza. Yavuze ko batazihanganira ubushotoranyi bw'u Rwanda rushobora kugabanyamo igihugu cyabo kabiri no gusahura umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duhaguruke kugira ngo dushyigikire ubumwe bwacu, agaciro kacu, ubwoko bwacu bitandukanye n'ahazaza hacu. Yarondeye intara zose za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akoresheje Igifaransa n'Iringara asaba abazituye guhagurukira u Rwanda. Yes, iyi nkuru ikomeza ivuga yuko yavuze ko abagize guverinoma ya RDC bakusanyije amafaranga angana na miliyari 1,230 by'u Rwanda yo gufasha mu rugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23 batwerera u Rwanda. Ubukangurambaga bwatangijwe na Suminwa buje nyuma y'ubwatangijwe muri Gicurasi 2021 na Sama Rukonde yasimbuye kuri uyu mwanya biswe Bendere Equateur. Yitezwe ko buzanyuzwamo icengezamatwara ry'urwango, ingengabitekerezo ya jenoside, gushyigikira ingabo za FARDC zikorana na FDLR n'ibindi bikorwa by'ubushotoranyi birimo no guhungabanya isura y'u Rwanda mu mahanga. Ni mu gihe kandi ubutegetsi bwa RDC bugambirira gutera u Rwanda binyuze mu ihuriro ry'ingabo za RDC ririmo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iza SADC n'abacanshuro. U Rwanda rugaragaza ko rutazahwema kurinda ubusugire bw'igihugu n'imipaka yacyo ndetse n'ibitero bishobora kurugabwaho hagamijwe kurinda abaturage barwo. Yes, dukomereza hano aho batubwira ko General Gakwerere wa FDLR yinjiye mu Rwanda yambaye imyenda ya FARDC. Iyi nkuru itangira ivuga ko ku mupaka wa Rubavu uhuza u Rwanda na Kongo inzego z'umutekano zakiriye General Ezekiel Gakwerere alias Sibo Stanislas Julius Mokoko. Uyu Gakwerere muri jenoside yakorewe abatutsi yari umuyobozi wungirije w'ishami rya gisirikare rya ESO i Butare ashinzwe ubutasi, ibikorwa no guhugura. Hari hashize amasaha abanyamakuru barimo na Mukwaya Olivier uhagarariye ikinyamakuru cyitwa Umuseke dukesha iyi nkuru i Rubavu bategereje uyu murwanyi n'abandi bari kumwe nawe yayoboraga muri FDLR. Isaha ya 6:20 nibwo yinjiye mu Rwanda, ariko mbere hari habanje igikorwa cyo gusaka ibikapu bye n'iby'abandi bari kumwe nawe. Umutwe wa M23 wamushyikirije u Rwanda ari kumwe n'abarwanyi be ba FARDC ba FDLR barimo Major Ndayambaje Gilbert na bagenzi babo 12. Amakuru avuga ko hari generale wo muri FDLR na zimwe mu ngabo bafatiwe muri bafatiwe mu mirwano na M23 aho barwanaga ku ruhande rw'ingabo za Kongo. FARDC yatangiye kuvuga kuri uyu mugoroba wo kuwa gatanu, cyakora ntabwo izina rye ryari ryakagiye ahagaragara. Yes, ikindi twababwira mu yandi makuru y'uyu mutaramu witwa Gakwerere, uwitwa Brigadier General Gakwerere Ezekiel uzwi mu yandi mazina arimo Sibomana Julius Stanislas Julius Mokoko cyangwa Sibo Stani, yari umunyamabanga mukuru wa FDLR mu rwego rwa politiki.
yabwiye itangazamakuru ko yavukiye mu cyahoze ari Kigali ngari Ishyorongi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Gakwerere yari afite ipeti rya Liyetena, akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri ry'abasuzofisiye ESO Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana F. de France wari umuyobozi wungirije waryo. Bivugwa ko Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwa New Formula biciye Abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu muri Butare. Amakuru avuga ko Gakwerere ni umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalie Gicanda tariki ya 20 Mata 1994 baramwica. Anakekwaho urupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye prefecture ya Butare. Yes, akaba ari naha rero dusoreje amakuru yacu. Nkubwira ko niba utarakanda subscribe wayikanda, ugakanda like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye agiye avugwa hano hirya hatandukanye.